Hei te rā apa e tū mai nei, tīmata i te matatini o te rā ki Tūranganui a Kiwa. He oi, kua tai ke atu etahi o ngā raukura o te karere ki reira, ki te aruaru ake i ngā kaupapa e pāna ki taua hui nui tai ore. Ko tētahi o ngā kaupapa nei, ko ngā hua ka horapa atu ki te hapori o Tūranga, i te tainga atu o te mano ki reira. He wera te tangi mai o te waia i tēnei mō tērā, he oi ko tahi noa te raru. We're fully booked out for those days for te matatini o te rā. He āhuatanga kai te kite a whānuitia ki te taone o Tūranganui a Kiwa, ki katoa te nuinga o ngā whare noho no tērā tau noa. Te rā i rongo mātou, kai konei te kapahaka, o i tērā ahi, ka wai mai tētahi tīma. Kei te pirangi mātou ki te hara mai ki te noho ki konei. So, te rā tuatahi. It's just hard now. I just say to people, you better be prepared to bring your mattress and sleep down at the beach. He rahi rawa te pūtea ka uru mai ki te ao ohanga o tēnei rohe no te hautanga mai o te matatini o te rā, he hua e kaha whāia nei e te katoa o ngā pakihi. I'd say we'll have a lot in the evening after matatini because people want to buy their fresh fish or even fish and chips, but we're also having a stall up there. He nui te pūtea e hara mai ki Konik, kei roto i ngā miriona tāra tērā. Neke atu i te rua mano ngā kaihaka ka tū ki te whakataetai, tata ki te rua te kaumano te hunga mātakitaki. Hei tā te koromatua kei te rite katoa rātau o te taone nei, he oi e kore e taia te āmine i ngā hiahia katoa. Tā mātou inoi mō e rā rangi, he rangi ātāhua. Kia kaha koutou ki te inoi mō mātou, mō tēnā. Ki te pēnei te haere o ngā huarere, karekau he raru. Maiki Sherman, Te Karere.